phat masalaya India in kicham dila an chen khompi Pakistan gamahin tu hin economic crisis ze in nei le cha ki chuna in khat le khat ki khut hla tu na leu zong ana ta na hi Pakistan gam hi ha ta in aboin kil alha in gas hi hen lang thaw ho he zong le aman ha ta in akal sing in a hi. Pakistan has no money for imports. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. Pakistan's descent into total chaos. The perfect storm was hovering over Pakistan. Pakistan gam sunga ni ading agichai tan hechithil su hi achisa kum som nga sunga gam sunga thil su gimnei ti diham kil ha gimnei pen a hitai Pakistan gam pumpi adinga hapta thum sung se ani khop diu cho na ding sum anei ta vin he hechi zola ipi din muna hung ding diu ham ti wang sei the he poe Pakistan gam he kum som se gi lenga sung wing weng khut do ta banga hung che to pe he hechi thu hi tu a Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif in anasai do he Pakistan economy hi hilapai pai jing ding a hidem a hi lo le ung hilapai pai jing khale akinai pi India adinga hi ipi thil se en hlut thei aum khadem ti ho echi video kuna ban na vet diu he ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं echi video clip akona he thei chahile Pakistan government minister khanin agami pi ho koma cha jing jong adon talo divin atimin he aji chu Pakistan hin chana jing jong gam danga kuna acho thong nge he hichi chung chona chu tu din muna hi agam owa chana pu lu na cho na ding jong sum anei zo lo e tai Pakistan gama ni sia ne le cha ding alo thailo essentials item ho aman ani in akal jingin thilman ho hi akal ting jong le athang pia 4 to 6% ho vel be ma kal ji ahin la tu hin wang Pakistan gam mun atam zo 30% alhung to ta na hi masanga zakhat mana thil ki cho ho chu to hi zala som gup lam pia cho ding tin a hi tai piaz lo thul le adang dang mel a ki tha thil ho masanga sangin azat nga in aman tam tan shopping malls wedding hall le bazar la ho jan so ta hon lo a amat na thei pe na khadi ti hi a hitan jan nidan git masang nya ya kha su ding thupi anei ta win he aji chu electricity save bol na dinga hitia he bolo he Pakistan embassy in Washington khopia in mun khat anei in hichi jong chu Pakistan government in zu do ding anom ta win he aji chu hichi a ko na amu diu suma ko na chu agami pi ho pan pi theina ding ti he iti chun Pakistan Prime Minister in United Nation koma pan pi na jong ana thum lewin he ahile Pakistan din mun hi ipji a hung hiti ham ga vekin hite Pakistan hin achi sa phar a jong ha sana za tampi a hin tu to pe jing a hitai hichi ho chu political disaster economic disaster le climate disaster hichi ho ji ho a he boina sang ta tu lo a he Pakistan political history mong jong hi unstable ta ahin Pakistan in jong 14 August 1947 in chamthlat na anamu in ahin la ama ho mong adinga democratic election hi 1970 a kinei panbo he hichi chu chamthlat amu wa kona kumsom ni le thum zo tin a he 1970 a kona tu ni chanin Pakistan Prime Minister hi somni le ko om tan ahin la hichi Prime Minister ho hin tu ni chanin mi khat cha in Prime Minister tam kum nga sung hingsenin apuhlung khanai pun he aji chu a Prime Minister ho corruption ji ham military coup ji hama anala do jing he to akuna kum so nai lo masang jep langjong chun Pakistan former Prime Minister Imran Khan pu na government jong anamul phone he Imran Khan hi Pakistan gam cricket world cup anala pi pa chu ahin Pakistan national hero khat jong he hitia chu Pakistan gam sim phat na dinga pan ahin la lungial anabang zopun analo samtan he aji chu Prime Minister anahi Shehbaz Sharif in political party chom sagi to kithu a anakitet pia anatet hlau he Shehbaz Sharif ki tipa hi Punjab speed tin jong ki he na he aji chu ama he Pakistana Punjab province a chief minister Tam Lee anakaisa hitai ama hin Punjab province sunga agam mi pia dinga na phatam pi ana to in mi pin adei sa na layo he
kiwai homdan helding thudi ta kiwai pu ding ti hi thilha sata khat cho hi aji chu government ki helding ki ti chu financial policy jong ki helding angain economic crisis tha jong ahin pu lut be ki the hi abana economic disaster ho themkhat ga ve te achi sa kum phobep sung hin Pakistan economy hi akiem su in anem su jingin a hi chichung chu na chun abado atam deu jingin a hi war bank akona ki mu report dong zuya tu kumjong Pakistan GDP hi 2% a sang be ding a hi Pakistan import le export lama jong $30 billion export hi in import hi $90 billion hi China vet sa cho hele Pakistan in kum se a $30 billion alo do a $90 billion aman do tina hi itia hi amu ule aman do a ha ki hi wal je a hi chan bui na hi atu lo o hi Pakistan GDP hi 376 billion ahin adep o but anei o hi 274 billion hi loan kiti hi aman beya ki pi a hi lo je in asa masang sewa cho athui jong kal deu ding hinalai hi iji a hi Pakistan in kum khat sunga amuzat thumla a khat hi loan sa na a GPA hi tai tu hinjong thlathum ka sunga hi alonu $8 billion vel hi asa te diu ahungai ta na hi het by pena saidinga Pakistan gam vai pu aki khelmun be se je a hi hitia hi no pha hlawa chinawa theilo hi tai tun climate disaster ga vekil lehan hi chi jong hin hata Pakistan gam asu bui pha hi achi sa kum lui lam in jong Pakistana hata in tui alinin gamle go ho hata in anasu si na hi hi chi chun agam sunga $30 billion value thille lo asu si na hi chi hi mai maya agami tele government manna hilo hi tai Pakistan global emission azong agam 1% hobem hui do a agam alin zo tabang hata a asu sit hi itia chu Pakistan hi lam khat se hilo lam chum chuma hi hata a boina le ha san na atu kop tu hi tai chichung chona chu Taliban ho akuna jong su boina Nasatah atu kin hi ichita bang hi Pakistan gami pi in athu wa hin khu amanu ahin igel lungsit ta jong a hi ve ahi le tun hi chi ho chun ei ho chen na gam India hi ahin su kha thei dem ti ga veo hite Pakistan gam boina hi gangchala mo su chip jing thei lo ding a hi aji chu tu sanga jong ahung boi che na lai jong sei thei lo hi ahin wan noya kiloi khom na za chum mi gen thei te dinga thilpha bol jing tam pi awmin gam chuma ko na kiloi khom na za chumin Pakistan adingin ki tho pina ana pe jingun agoma $10 million wal ana donate pi tawin he echi hi asa ki diwa hi pun ki tho pina api mo he echi sumho hi relief fund le rehability ho aman cha diwa he tu hin America en jong Pakistan economy tha sem phat na dingin pan pina ki piding a hi tin a phongdo tawin he chichung chuna chun UAE in jong $3 billion loan a ki piding a hi ve tin a phongdo win he tu hin Pakistan mi tampi in ki phinna nei jingun India gama diu achen naw gam ho India gama la lu ding ti hi angi ho khat che hi trade lama vet dinga helewang chun India le Pakistan hi chutia ki khut job to a hi lo je in hitabang hi India in asan pi ding in ta sanom pun he ahin la aki hing pi gam khan in hitabang ha san na tu na chunga don lo jing ding chu India dinga jong azum na khat hi thei hi tu hin Pakistan le Sri Lanka hi economic crisis ha ta in boina atu honin Pakistan gam ki thopi hola China jong apangin ahin la China hin lungthim ne ya abol hiding hamti jongin mo hi aji chu China in gam tampi sum lona api ji a asa zolo tingule ama ho thunei nanuya akoi ji hi gamdang dang hon Pakistan hi aphat cha ahin pan pi lawa hi le China te khutnuya hung te ding he chihin India jong ahin su kha tho ding he Pakistan din mun hi ipi hung so ding hamti hi sai thewang hi pon a kho a hi jong la hi chi hi India la Pakistan avela hung ki pum khat na jong hung hi thei kin he Pakistan gam economic crisis thu isai naw chan choi ta in video kitting la kim kidin kain tem ve na bon chawin stay safe and stay blessed